Po prvi put na kanalu isprobavam egzotičnu hranu iz Šrilanke u restoranu Curry Souls. S obzirom da je trenutno nedelja restorana sve od 12. do 22. septembra u galeriji i celom Beogradu na vodi, restorani su spremili promo cene set menija, tako da tim povodom idemo u 3 različita lokala. Ovde sam uzeo set meni od 1000 dinara gde je glavno jelo njihov specijalitet kuće koji se zove kotu. Ovde imamo piletinu, jaja, roti hleb, odnosno šrilankansku lepinju, raznorazno povrće i brdo začina koji utiču na bogat ukus ovog jela. Dodao sam i sir preko pa je dobilo kremastu teksturu, a probao sam i njihov ljuti sos na kome piše da li si lud, ispostavlja se da jesam i da je sos jako ljut. Uz ovo dobijete domaći ledeni čaj koji prokuvaju pa naprave sami svoj sirup, a za predjelo idu prženi uštipci od sočiva. Ponuda koja me cenovno privukla dolazi iz restorana Đulija koji se nalazi na promenadi i ima lep pogled na reku. Sa Šrilanke prelazimo na Italiju, a ovde za 2000 dinara dobijete kraljicu pice, odnosno margaritu i 2 čaše tamjanike. U pitanju je napolitanska pica, tako da su korice vazdušaste, vrlo je ukusna, a ponuda jeste dobra za dvoje, ali ako mene pitate, perfektna i za jednu osobu. Zatim prelazimo na lokal Eggs u Beogradu na vodi, gde je fokus na jajima koja se pripremaju na puteru, a onda idu u zemičku koja teži 60 grama i bukvalno je kao vazduh. Preko ovoga se dodaje hrskava slaninica koja dolazi iz mesare Morava, cheddar sir koji se lepo rastopio, kao i sos od slanine i ajvara. Za 1000 dinara uz ovo dobijate i ceđenu pomoranđu.